Rero sente turi home tugure biriye bintu bitashemye kugira ki kwekorera. Canon Charles aine obira ryo mjenyi mukuru aha mukoro gwo kwombeka kanisa ya Cyarugome omuri Kitagata Sheema najangu hashemerire kubaho enkwatanisa omukukume bintu by'amakanisa n'amashomero. Imyanya nize yo kuzamu okasanga kanisa riyo nebingishomero kandi ryatandikire ngo mari yatanganye mugorora manyakai oshangisha murano rubinge kanisa ningo abingishe baiza kuyagira kuyatunga abingishe amashomero agamaga kuzirika gukora gabinge kanisa mwena amashomero gitu mu Nyambe nimbashaba turi twateye uhururu y'amashomero mu gihe mu amashomero gitu tukahunduze amashomero tutandise kusya abana yamutwere mutwareta. Nyuma y'abazyo habireho mukoro gukwombeka kanisa ya Cyarugome kandi abantu bakikozero mu kakoryo barukorabero mu kusima Ruhanga. Rodamwe chakachikora ubyensobezi kutuyakure bichindo ezaze bichindo hati tukarara mu nzu nito ezabasa turakanta hivi so muringo gwe twetoma ka ibintu batkwase koromo bogwarhanga okwa ataruhanga ibyo natbyakwe mbubasa numarapi operation agency ni yongera so ikanisa mu muringo gwe abantu bize twafundamo. Canon Charles aine arukugama nko mjenyi mukuru ahire sementi obushahigana no kugura nente miliyoni 3 bita bashabere okugamba kimwe amukombeke kanisa utamentombeka rukondo hariya akayihanangiriza bakuristayo bane ntubwene wano wizashande kushaba omo muhanda mukuraba muno totora mwibare ndetere ibare wonaga nyo niza kuronde nyondera arte gutwara zere twatandaze kanisa mweni mwana murabuka mu kinkore ikimbe n'integateka cyakira ekiroto cyanje no kwombeka Cyarugome kanisa ikarebe ko mu kititse cy'inkutendamu tukakora ishomero tukarga byakare kwabo banorganga ori nkazambara wabo bakuza ngo ryo wangaye utibyo wacibanga nkari ibura address wewe bari byone mwakora tubashobora ngo mukama bazumure mutachena kandi cyo mutano we baruwishe mwe kamoja Alfred okwaso muhereza witu kureba ngo numukwaragana mu mugwaranga ngendo nisho ahabwe ntunguka y'umwanya bamwe tubashemerirwe no muringo gw'ishomero rya Cyarugome okugura mu bayima y'ebyombe kokura twatunge sente eza next financial year administration nakachiko kawo nanye ninja kwitahe kizimba miliyoni z'urukwingana 28 nizo zirundinwe aha miliyoni 100 ez'urukwetagwa gasha kwa Sheikh Abdulatif.